C'est penalty Arsenal. Penalty ikipe Arsenal. Reka turebe Bukayo Saka arabanza arebana n'umuzamu neza cyane. Itegura gutera iriya penalty ikipe ya Arsenal. Attention, reka turebe Bukayo. Bukayo Derito Chiri Bamwita Bukayo Saka Temidayo y'inkarito Chiri mwite Kamuraru yarakumvisha mwita urusenda ruto. Uyu musore umuhanga cyane atsinda igitego cya kabiri muri Champions League season. Match 3 kapteni Bukayo Saka Temidayo y'inka fungura amazamu ku minota 32. Arsenal kimwe Slavia Prague ubusa. Bamwita Bukayo Oyayinka Saka Temidayo igitego cya 12 muri Champions League mu mateka ye. Akaba agiye imbere ya Robert Pires watsinze 11 muri equipe ya Arsenal. Bukayo atsinze icya 12 muri Champions League. Attention, Bukayo arayipasa kwa Declan Rice umuceri. Declan Bebe awusubiza Derito Chiri. Bukayo Staman amura pass kwa Ethan arabakora parashot umpira wokuramo ugarukira Declan Bebe Rice from West Ham. Attention, awusigira de Nigeria native awusigira Ethan Nwaneri ashyira muri center. The Gunners Bamwita Mikel Merino Zazon mwite iri filozofe kabisa utari mwene nyina w'umuhanzikazi hano mu Rwanda ahubwo akaba filozofe w'umuhanga cyane uturuka Espanye, akaba filozofe imbere y'izamu utajya zuyaza, akaba super sabuze mwiza. Pasa arayitegereza mu bicu igira gaca, pasa arayitegereza mu kirere, amera amababa nawe yigira mu bicu asimbura Jokeri. Sindi igitego cya kabiri muri iyi match muri bitatu bya Arsenal, bikaba ibitego bibiri amaze gutsinda muri match enye za Champions League na assist imwe kuri Declan Rice yarafite itagira ebyiri. Bivuga ngo assist ya kabiri kuri Declan atere pass atari assist ebyiri muri Champions League. Declan utaratsinda igitego ariko ni nako ameze. Mikel Merino nawe bibiri ni ibitego udafite assist, ariko aba basore ubona ko connection igenda ihura neza. Umuzama akora ibara na defense bananirwa kumvikana. Mikel Merino iri filozofa cyangwa se filozofu utari umuvandimwe wa Young Grace. Yani ibyo ngibyo ni full time hagati y'izi manda zombi hano Fortuna Arena hano mu gihugu cya Czech Republic. Arsenal ikaba ihakuye andi manota yihuta cyane n'imbaraga nyinshi cyane na Lona Mutima na Bidi, ikaba imeze neza cyane rero. Arsenal The Gunners, Arsenal ikaba imaze match 8 itinjizwa igitego. Bayita Arsenal The Gunners match 8 itinjizwa igitego. Gutsa muri respect na Arsenal defense kabisa. Icyubahiro kuri defense y'ikipe ya Arsenal iyi saison iragikwiye cyane. Bisobanuye ko Arsenal yinjijwe igitego muri match 3 zonyine. 3 zonyine nizo match Arsenal yinjijwemo igitego iyi saison. Yari match ya Man City, yari match ya Newcastle na match ya Liverpool yonyine. Bukayo Saka yatsindaga igitego cya 12 muri Champions League. Yanyuze kuri Robert Pires ufite ibitego 11 muri equipe ya Arsenal.
ibitego 12 akaba binganya na Olivier Giroud muri equipe ya Arsenal. Max Doman akaba abaye umukinnyi muto mu mateka ya Champions League ugaragaye muri match ya Champions League ku myaka 15 n'iminsi 308 akaba rero akoze ako gahigo kabisa. Mikel Merino akaba amaze gutsinda ibitego 6 muri Champions League, atanga n'imipira 4 ivamo ibitego, uruhare rw'ibitego 10. Amwita Mikel Merino Zazon. So abafana b'ikipe ya Arsenal rero baraye neza cyane, barimo baritegura match ya Sunderland. Amakuru atari meza nuko kuri match ya Sunderland bazaba badafite Victor Gyökeres, bazaba badafite Gabriel Martinelli, Teodoro da Silva, bazaba kandi badafite abasore barimo Noni Madueke, Martin Odegaard ndetse na Kai Havertz na Gabriel Jesus azaba adahari. Bisobanuye ko ikipe yigaragaje kuri uyu mugoroba amahirwe menshi n'ubundi niyo izaba ihari kuri match ya Sunderland. Ariko ngo kuri Arsenal icyizere ni cyinshi cyane ko nyuma ya international break, nyuma y'ikiruhuko mpuzamahanga cy'amakipe y'ibihugu kigomba gutangira ku munsi wo kuwa mbere mu cyumweru gitaha, ikamara ibyumweru 2, ngo bafite icyizere ko bazagaruka bakina n'ikipe ya Tottenham Hotspur. Icyizere ni cyinshi cyane ko bazagaruka, Gyökeres yagarutse, Martinelli ahari, Odegaard yaje, Noni Madueke yaje, Kai Havertz nawe azaba yaje, umuntu uzaba ukiri hanze azaba akiri Gabriel Jesus, ariko nawe arimo aragenda yegereza kugenda agaruka, arimo aragenda yegereza kugenda agaruka. Igitego rero gitandukanije impande zombi ni igitego cya Bukayo Oyayinka Saka Temidayo Derito Chiri, the Nigerian native English starman kabisa. Bukayo Saka kuri penalty ku munota wa 32 w'umukino, baje guhabwa corneri bayikorera amakosa ubundi bahita babaha penalty. Bukayo Saka aza kuyinjiza neza cyane. Igitego cya 12 kuri Bukayo Saka muri Champions League, igitego cya 12 akaba Bukayo rero ameze neza cyane. Ikindi akaba Bukayo Saka abaye umukinnyi wa mbere mu mateka y'ikipe ya Arsenal utsinze igitego kuri match 4 zikurikirana za Champions League hanze. Sinzi na mubyumvise neza cyane. Igitego kuri buri match 4 zitambutse Arsenal yasohotse. Yaragitsinze bakina na Sporting, aragitsinda bahura na Real Madrid, aragitsinda bahura na Paris Saint-Germain, anagitsinze bahura na Slavia Prague. Bamwita Bukayo Oyayinka Temidayo Saka. Ameze neza cyane, the first Arsenal player to score in 4 consecutive away appearance. Ari mu kibuga we. Match 4 zitambutse Arsenal yasohotse ari mu kibuga, igitego kuri buri match. Bamwita Bukayo Oyayinka Saka Temidayo Derito Chiri, akaba ameze neza cyane rero, arimo yigaragaza kuri uyu umugoroba, arimo aragenda atanga spectacle za hatari.